Aku play pi sa sen ka kerteng ka bathiang tam ka jong Jesus Christ nong pen em mu jongi. Pat ka khobor mta ka sngi ka dei shaphang ubriu. 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 Kat kum ka theory of evolution jong u Charles Darwin, uway nagi scientist jong ka spasnem ka bakhat khandai. 19th century, ubatay ba ubriu uwan na usyri. Bat upengait yagi briu bagata ka jingshem jong u kalong ka bashisha ha gitu kipor. Handrai ayung ishem kalong ba une uriu stat. Scientist ulas ngau babeno ha kapor jinglong temen. Kapor ba ulajan kut no kirta. Komta ulas dang ban keren ai shapang ublay. Ya ka jingkrau bat ka jingkuit jong ublay. Bat shapang ka Bible. Kabalong tang maka hi kakot kabakren shapang kejing penim uong hagata hagaktin pareng. Oh, what a salvation. Oh, what a savior. Kabamut. Oh, kejing penim. Oh, unong penim. Ki kenten khadu jong u Charles Darwin kilong. My theory of evolution did not change a single soul. Kamut baga theory of evolution jong u kam shim la pengkala bamut watang iweru imensem. Kumta usngau thu baga theory jong u kamlong namar utip baya ubriu dei balathau hi da ublay om na ushri. Ka kentin ublay ka yatho shai dei ublay ken ubathau ya ubriu. Ublay uong. Tong ini thau ya ubriu hakadur jongi kat bakum kejing srim jongi hi. Komta ublay ulathau ya ubriu hakadur jong uhi. Hakadur ublay ken ulathau ya u shenrang bat kentai ulathau yiki. Genesis iway arpen riu adu arpen nyo. Ngitip ba ublay ulong umensim. God is spirit. Yonis sao arhosao. Na kata ubriu ru udai umensen. Man is spirit. Balai namar ublay ulong tongin ya thau briu hagadur bat jing srim jongihi. Ka Bible ka ong bat utrai ublay ulathau ya ubriu nagadewmet ka khandau bat ulah persat hagit liu khmut jong u ka jing persat ka jing im. Bat uta ubriu ulalong ka mensem baim. And man became a living soul. Genesis R nyo. Hang na ngis ngau thu ba ubriu udan ar benta. Ubriu ubah hagamet bat ubriu ubah hagamensem. Namar kumba kamet klem kamensem kalong kabayap. Jacob ar nong rekhot ba ar penriu. Ubriu ubah hagamet kalong kane kedok kan. Bat ubriu ubah hapo udai ubriu mensem. Ubriu ubah hapo ulong ubriu mensem. Spirit. Bat dia une ubriu mensem ngimla ban keta na teba. Ngimla ban yoi. Ngimla ban sengauru. Komta ubriu met ula ban yapno. Hanrai uta ubriu mensem uim junom syagibam jukut. Habaneng ne dujok. Syapang ubriu ubah hakane gamet ublay uong naba ka dewmet melong bat shadewmet men lepai. Genesis lai khat kendai kamet kalong tangkum ka senduk hanrai ubriu ubah shisha udan hapo ubangi ong ubriu mensem spirit. Dei halor kane ga benta upol utho shaginong korin kumne namar kata ngiman thai shu hanrai la kalong ru ubriu ubah habar jongi ula nang jot banban uta ubriu ubah syapo ula nang syait hala kesngi ar korin sau khatnriu ubriu habar autorman kadai ubriu kendau udon kemet bat ubriu ubah syapo inarman udai ubriu mensem spirit ubriu ubah hagadok balakha nagabriu ulong ubah khandiat kirta ubah dap daga jenjar. Job kat sau iway haduar.
Hanrai ki ubriu ubah po usam lasa. Komba ong upola ka sithi ginong korin ba ubriu ubah habar ulanang jot ulanang temen bat yapru. Hanrai ubriu ba syapo ulanang syait nang samla hala kesngi bat umju temen umju yapru haba ubu kejing syania ha utrai ublay. Te wat lada uta ubriu ubah syabar ulanang jot nang temen hala ke jonggerta hanrai ubriu ubah apo ubriu mensin ken unang syait nang klany haba ujan sya ublay hagi por baro dagaba unang ban penim yalade. Dei ya ubriu mensin ken ba apostol Paul uang to penim yalade naga pateng benriu bekenriang kikam gi apostol ar saupeu. Kamut hang ne ban penim yalaga mensim ban lait naga dujok dingkeng namar ga mensim te kam juyap ne uta ubriu bahapo juyap. Te kumta menba ublay ula thau yu ubriu ula thau yu uha kejinglong mensim spirit bat uneu mensim ulong na ublay. Namar ublay ula persat nalade hagit liu kemut jong ubriu ya kejing persat kejing im. Genesis ar new. Lang baga nega kubar ublay ukot ya uway pa uway ubriu ban penim yala ke mensim namar ke mensim kalong na ublay keng. Blay dagam ta ke burom ke jong u. Amen.